namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm I missed the post producer, and then from there, that Jeepy Khatapila, man of war. Don't go there man. There Xongi Rhangani. Hey, sure wrong go man. I sure wrong. Yeah, so it is 15th August. If you want DJ Gift, of course, longer producer, Mr. Post. Africa post this post. Africa 1 September 2023. So, show lan go release date ya album yan link ku tin. Tani show already covering. Ita kai homa it one as you can see kwalano. The title track very lan ka kona ni happy. So before we get in detail or in details, last time lo endla video mshaka lo endle President Mayengana. Nga maehleketa this CD cover na yona leyi a yi nga tshamisekanga, so we are back again. Sa swi kala mi kuma ku vanhu va endla ti-CD cover ta bad a swi kala, so hi loyi DJ Gift is back na yena ka the same matter. So loko hi fike hi hlaya title very lani nga kona ni happy. Maybe the first thing which I've noticed here i ku a nga happy loko hi n'wi langutisa munhu lowu. Mi swi ni hlamariseni ti-bonus guys, no ze ni ku a hume ni endla video swa fana man. Hi leswi ni nga swi vona, hi leswi ni nga swi notice munhu wo jajajaja ngopfu, but lani swi notice ni ku no, it's not happy. Mara na swi ta n'wi pfuna ni very very hi promote album indirectly, so yes, but it's not happy. So DJ Gift mi fike mi make sure ku mi careful leswi mi swi endlaka. Loko ri i happy la, you must also be swi ti komba nyana, mbolo smile nyana swintsanana or ku huma yana matini nyana a swi ta antswa nyana. It's not happy here ma vona nyana, even na loko hi langutisa the picture leyi nga vekeriwa laha, a ni tivi if a yi ri ka photoshoot na ni vona ku yi decline in terms of quality loko hi ya compare even with the previous one. A hi languteni ya previous album, a yi vona ku a yi ri njhani leyi a yi ri njhani, a yi ri kahle. Okay, hi tlhela hi languta na leyi yin'wana ya very mihloti ya ngwenzana, ma yi vona a yi ri njhani proper. So DJ Gift, what's happening? And the futhi a wu ri clean la, as you can see, a kerini va kahle na la a kerini as you can see. So no hlamala ku what's happening now, ku no kera a nga keranga as you can see, a swi ti kombi swi na order straight, va ti komba ma-level dala tlhelo. What's happening Gift? Are you stressed or what? Hi ku ni hi ku nga tivi ku o stress or kanjhani, ku already a swi tiva ku so far Mr. Post a nga kona ka this album na psychology unless swo cinca no ni nga tivi if maybe swi nga swi ri ku n'wi stresseni sweswo na so swi ngo swi la maybe swi tekela nhlokweni na yena ku hey swi endla producer yi ri stress a hi tivi. Yeah, and then from there hi nda ya ka Jeepy Khatapila man of war. Yeah, so na yena Jeepy Khatapila hi ti 15th August ku na post leyi nga fika yi posta man. A ni veta ni swi vona ku a swi rhonga ngopfu man, se dana na vo Master T phela se swa leha ngopfu man swilo leswiwa. Ti-relationship leti lehe ngopfu man. A fika a tsala ku xona xa dyeka. Loko fika hi cheka laha swona ku na Xongi Rhangani, ni fika posta an image ya Xongi Rhangani kwalano. So xirhongo Jeepy Khatapila swi rhongo ngopfu leswi nga swi endla man. Yo xirhongo ni go it's disrespectful ne. Swi rhongo, it's as if like Xongi Rhangani yo lahla or something. No, swi wrong guys. It's very very wrong. It's wrong. Hambi mina as Master T na Xongi Rhangani wa swi tiva ku this is just a game, mina na yena hi le ka game, but ni vona ku se Jeepy Khatapila i fika a swi nyanyisa ngopfu. No man, i ze i vula ku n'wansati loyi a nga na vanhu va yena i ze ku wa inaneka. Swi wrong. Jeepy Khatapila no, a hi zameni ku va hi respecta Xongi Rhangani, she's a big artist, a hi ximunhwana ni. A hi ximunhwana, so Jeepy Khatapila swi wrong leswi mi swi endlaku na, it's wrong. Ni mi favor ngopfu mara leswi mi swi endlaku swi wrong, so don't do that. Swi nga ze swi fika kwalano, no it's disrespectful. Hopefully leswi ta swi fika kahle ka Jeepy Khatapila man of war, ma hi lo nyumpini very very. Loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. And our zone the DM our zone wena vo ka va nga ku lave boy, a va ku lava. Loko va ku lava va ta hlamula DM ya wena hambi ka bayo va tsale ku I don't reply to DMs bla 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 nonsense yaleyo va yi tsalako. Loko va ku lavini va ta hlamula va yi tsalile. Ti-rules letiya va ti endlaku va ti endlela munhu loyi va nga n'wi lavi, va ti endlela vanhu lava nga va laveku. A ti tirhi ka vahisa lava va lavaku. Ti-rules letiya to I don't what I don't go out at night, I don't. It's for the people they don't like. It's not for you. Oh, it's not for lava.
na wo nga wela ka va lava nga va laveki antisisa ni ku byela hambi va kha va ku mbako di na xibamu di duvula nhloko loko a vuya vusiku n'wana wa kona i ta vuya vusiku loko ku laveki loko nga ni twa nga reti